ai o mana tua ile vaenga le nei sa fata fa mole sa fa daile tu no pele a le fautuanga fo ile nei e vatu sa o le fionga ya tu ya mata to committee o kakalo ko ile tu po le ase vaenga e o kakau o nga vaku se faukuanga a o alo ku ka ko fainga palo ka sa faka inga ia awane I uma e wa vai manua ma tupu mai fo ini vaenga e ono sa ti ai lau ka mo fainga ile fainga palota ole ele fesiringia lo manu malo no ele and I'm not saying this with a prideful heart no okay fayatu le tala le nei ma le peaceful le loto wa yai le lango a sa fata alo ku malo if not 100% 90% if not 90 80 that's still a winning number onga ole le ku o uma fa mangu yaku le fionga ya tupai o le sa avea masu il fast il ka ko palo ka ringa ro tau vai o fa mangu ya fo ko kelo le ainga fast e o e fo ya HRPP e lo fa mongi ya ki o e le follow fua ongi tu lo oni fa su fo ka inga le HRPP ai muri kai onga ro la ko lo fa mo la to yo inga lo fionga those are very good HRPP people. But here is my advice. Fa mole lava tu ya me sur ka ko miki ya safaka ma auto umar fast. Pa aire se lengi le okufa. Ba aire kupi o va. Awa nge iso ngau ke. Ma pike fur kai mingi. A faya ola kufa mai le malo po aile kufa inga please. Be smart about it. Le anga yongo fa o nga hinga mai fo. Langa wore ko maru se mer fam singonga. Le u fa ya. O le ale wingo fo ko nga asiata le u ko fa manga kur mele nga fa le ko ngoi mangele se kati. A fa so ya ko ruole. E fa kai fo ngai ka ko wa tangata ye so ngi mai ko so researchers u mai ka ko to te ya. Kanka o mai meli mai I have a group of them. I won't mention your names. Le ka ngofi so ngi mai fa manga kur mele. Fa mo lo fionga tu ya tamar fale ya ole alo famongia le fa le uso re wa vakurunga proclame I mau fo ilo ko kinga le ngu ka ko le ko fa ko inga ngi me ave from simo and I can say that nga vai le ruo ngi mau fa unga o fa unga nga vaku e ka ki fa pe e ka nga sa ai sa se ai vaku me se ai sa aua ne ia vea ole upu ole maule kuspa ia help mai si e au mai lunga le maule aua nge ia vea le saolo tonga ma mai le ia fili that's the one ke lo va vea su e mau ka ko wino kuspa ia ai lunga ka ko aua nge ia vea le saolo konga ma mai le ia fili aua nge ia vea fo ile se lengi langa le ua palasi ya kure kai mi kongu wana nge aua nge ia vea ma vaenga yongo sa kia I fo ka ko fainga paro kare kiki fa mole lava do it the right way go through the process pa mga ko mai le nga sa kiwa si makiva e onga le ruling le nga fai mana tu mai foi le ruling no na sa le sa e tun mo fono na sa le la ngor ku pe New Zealand however be aware and be smart. Lang I pay over yaku. We don't trust them. Who them? The God. Yes. Lang ala ko fa ku. Wa yung ko sila mele le fa le ko mo mai ku lo wa. Yeah. Ku sai mele fa le ko mo mai kayo li se. O le fale ko mai langa ilonga o nga ave o I maroro le au ave ma fai pule o fengi me ufa penga yes o le fale ko mai ka yori seu ilonga o nga ave ma fai pule la HRPP ale la ave ma ale afia ilonga ku la fa fast o fia langi me fa pe binga ngalo fai ko so ole ala o te fautua tuai le hanga e mafai ya si u ka ko e vari ya e so
e unga ia e fa au fia ke ia ri sa kala tia lima fa pe suko hi kala tia lima Galatians 5:13 al foku nga le vakua fa mo mole nga ko avakua ai nga le ale ai nga ro ai kupu muli mai awale ngi fa peses ele iva ko se ku alalo ya or ku alalo le male nga tu mul fa alo ka ku nga ngere va nga le safaka o ko fo ia le fle ku ki komiki o ai fo ka uma faia awange yese si o ko involve for ku pelia please a faia nga wa yaise komiki fa piko ale ngu uya ese mayaka ko uye oe e fai palo ka kuya leave it ave ya lako please angon mele le wo yai wa faile me sa o ma me se ai faile me se ma me sa a kongwa ya lo ku la longa le ko fa manga ku ko ya tato nga mango fo i o le pa u me ia e pa u me ia yes i mangere se ka kion or similar case ese a mior poro keki ese mior finga paloka ai ku fa ku mior poro keki ai saule ruling ai o kanga kai fo mai na ngala wa ku fa e kai mile manga ku mai it was not wrong but it was the timing. So all I'm saying, I'm just saying out loud, be careful, be smart, be wise. Yeah. E kulanga umaya lenga wa ka ko va ai le mele ye lenga la fu maka ika mai fa masingo yo wala ko lo fu la ko yunga e maua lo pasenge fa kulanga inga o mo ko fongo e pasi ai ma dia ya isi uproot and replant la mar kalanga ku spaya ai se a onga se ko la ia o la lo le fa masingo ya wa fai ka winga o la ko waso wa fa maka pupu winga o la ko kaimi le wa kopia ya palor kanga kaya tangata le u fa le anga inga ia record le rental le una le mai le sikala inga ma me uma lava e for kar ko ngor kanga kala vale so kanga kongo le RTA mana tu mai a fa u fa le anga inga le skala o ka vale ngi e fa inga ka ke le nga se ye le le anga la u fa le anga inga o la ko skala fa ku la fo ka ukia le ko inga mea corruptions foi le to the max ole a ufa so ko ma va ku runga le ka o le we fa le anga le ke le RTA mai fo kar ko o foi le ke ko ngeki e mea o mai fisu ya ye me o chassis number plate ma le skala ka vale even le va ngol hit and run